Yes, kanonye nipfurize umugoroba mwiza, mugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki nyamuneka zigera kuri 16 z'ukwa mbere 2025 birumvikana na gatandatu Purito. Birumvikana rero ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba twinjira mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde ndaza gukubita mbangura by'umwihariko mpera amakuru yacu by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Murabizi ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba kikura mu mujyi wa Uvira. Munyemerere mbabwire yuko mu kanya gato gashize hari ripoti ya risase na magerohi itugezeho, turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Nyamuneka 5/5 nizere ko turi kumwe, gusa mbere yo kugira ngo ninjire mu yandi makuru munyemerere mbanze by'umwihariko rwose nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi hagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, twirukanse cyane rero, nyamuneka munyemerere by'umwihariko aya makuru tuyinjiremo mu buryo bwihuse cyane. Muraza kunyemera dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice byano muri teritwari ya Masisi tubabwira uko situwasiyo ihagaze i Masisi ahitwa za Gahira. Imirwano yamaze kuba ibintu ku buryo bukomeye cyane, turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano muri teritwari by'umwihariko ya Walikare tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingwa 5/5. Nizere ko turi kumwe, turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera by'umwihariko dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye. Turaza gusimbukira mu bice byano muri teritwari ya Walikare, turaza kuba twerekeza mu bice rwose byano muri teritwari by'umwihariko ya Lubero tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa tugiye kuba dukomozaho 5/5. Rero nyamuneka utari wakora subscribe nta kindi asabwa ni ukuyikora. Nyamuneka muraza kunyemera tugaruke iminembwe tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Ari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi mu misozi miremire y'iminembwe. Byose turaza kuba tubikomozaho 5/5 tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande irwanishije ibi rero bikaba ari byo biri gutuma icyitwa indege by'umwihariko zihaguruka. Ariko kandi ntago nagenda nababwiye yuko nyamuneka ibikoresho ni byinshi cyane ahangaha za Buruta byafatiwe, ndetse kandi n'amatekwa z'ingabo z'abasirikare b'u Burundi zigafatwa, ndetse kandi ibyo si byakyongeraho gusa, hafatwa n'ibyombo by'itumanaho cyangwa se ibikoresho by'itumanaho, ubwo ni ibyombo byo mu bwoko bwa motora ndetse n'andi moko agiye atandukanye. Ibyo byose byagiye bifatirwa ku mirongo. Nyamuneka birumvikana yuko rero nyamuneka situwasiyo ari hatari, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Reka mbibwirire n'iyi nkuru idasanzwe ingezeho mu kanya. Teta Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, akaba n'intumwa yihariye witwa Joao Manuel Combalavase Lorenzo, perezida wa Angola, akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri iki gihe yakiriwe by'umwihariko ku itariki ya 15 Mutarama 2026 n'umukuru w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa. Nk'uko byatangajwe na perezida wa Angola, yatangaje ko aya makuru ari iyi nama ari mu bikorwa bya politike ndetse na diplomasi bikorwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Perezida wa Angola rero yagize ati muri iyo nama rero minisitiri yagejeje ubutumwa mu magambo perezida Joao Lourenço yongeyeho ko umukuru w'igihugu yageneye umukuru w'igihugu cya Congo. Mbere y'iyi nama rero Joao Lourenço yari yakiriye abahagarariye inama y'abapoliskopi b'igihugu cya Congo n'itorero rya Kristo muri Congo ndetse n'i Rwanda. Abanyamadini rero bamaze igihe basaba ubutegetsi gutegura ibiganiro hagati y'ibihugu byose harimo by'umwihariko n'ibihugu n'abahagarariye AFC M23 ariko ntibabikozwa. Urugendo rero rw'aba banyamadini rwakozwe na Tshisekedi inshuro ebyiri mu cyumweru kimwe Rwanda, aho yasaga nkaho yongera kugirana icyizere nyuma yo kutagerwa n'izindi nzira za diplomasi, akagira icyizere witwa Joao Lourenço. Ibi rero byanibajijweho na benshi bakavuga bati nyamara igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane mu gihe cyakomeza gukoresha ubu buryo bwo kugerageza by'umwihariko rwose kuba bagira gutya bakaba bajya mu nzira z'ibiganiro, mu gihe n'ubundi hari inzira z'ibiganiro tuzi neza yuko zari zirimbanije kandi zirimo zirakorwa ku rwego rwo hejuru. Muri raporo rero yasohotse mu ntangiriro z'icyumweru, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu HRW uravuga ko abagize imitwe nibura 5 yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC bakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kwiyongera rero kw'imirwano mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hamwe n'inkunga igabanuka ndetse n'ubuvuzi buke bibangamira itangwa ry'inkunga rusange ku bagore n'abakobwa barokotse ihohoterwa nk'iryo, kuko ibigo nderabuzima byinshi byabaye ngombwa ko bifunga. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibibazo amakimbirane n'intwaro muri Human Rights Watch Aida Sewea yagize ati imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye yuko kandi abarokotse ibyo byaha biteye ubwoba bahura n'ikibazo cyo kudahana abo babikoreye ndetse kandi no gahunda y'ubuzima idafite amikoro yo kubafasha. Umuryango rero wa Human Rights Watch usanzwe tumenyereye ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi